Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka Voice of the People Party na Maulai constituency uba Bright Stable Marbanyang. Lapan pau kejing bitar haba unong pentrei ban ketenat PWD Roads Kislam ban pendap yang kesurok PMGSY na mau tawar syamau siat kenam. Kani kejing bitar uba Bright Stable kedai kapor ba ulet jurip yang kani kesurok mentakasngi kebalas sedang na mau tawar lu mau sing ter syaduk mau siat kenam kebajengai kembas 10 kilometer. Hakani keski lawan jurip lang WMP ke Shillong constituency u Dr. Ricky Singkon. Hagajinan lang uba AB Umdor ubadai Chief Engineer PMGSY PWD Roads, Kong A Sumer, Executive Engineer PWD Roads National Highways Shillong Division, unong pentrei yang kesurok bat kinong yalam shnong. Ya kan kesurok lamang pisa palat hendu klur prabusan lak tingka, hendai hadu mental ladap ban siang rong tanggu balai kilometer shiteng, kat bahagiwe kijaka ladap siang mau. Kani kejing pitar uba Bright Starwell kedai namar mensyam senam ha ubnai risau, uladap banwan jurep ha kebaketenat PWD Roads kala aipor biang hiu kontraktor ban pendap hadu ubnai leber hajar pesan, hendai mental ayat ubnai yayong kekam kedang bun badang sateng. Uba Bright Starwell ulaong bau kontraktor umdai ban aidau, namar ladapun slam menshnai kesurok, kejing akan dei kipat ba. Ulapan pau kejing bom senguhun haba wan jurep mentakasngi kani kesurok, namar kekam kedang yat tang ubasan pau pesan, hendai umtip kumnukin pendap haba menta lawan saka ayam slap. Nakaliang kontraktor ulapan pau baka jingslam ban siang rong, kadai balawan uslap marsyus dang ubnai yayong, bat penthot kikali kibayat haba nang yat ka jing siang rong. Perdana Menteri Rumah Gabubun lah kok lu karong. Dia nama kata dah ulong ngi receive complaint na kinong function ni nadu nang ni nama tuar ni sadu syatihi ya quality juga surokan bagam long. Takada mesti tembet yang kena kan dia tinggal ong hilang time itu iwan lambai sama. Yang iwan hatu suor berang stand menteri kan ni jadi ong yang sawan biang hiru dan inspect yang ini kan menteri quality of work kan dan dari hadian bagi receive complaint. Nah kalian jongi receive complaint na chan baro throughout the stretch back to country tangka PMGSY ya. Jadi nama kadang tasi misawan ban inspect ya ni. Kumno kala apong lada kasurok ka batang complete empat complete dari kasurok pat kala ko te long. It's not good kan. Rectification tingin bang lehi sa baban yute nang lehi ada beberapa fighting hai caka bag ibu kasih ko nang lehi We Nggak pengen kompetisi juga tuh, udah kami kompetisi, kemudian keluar dan menurut proses escalation everything sebab beri kata kawan hadian deh. Yang nomor le ha first inspection lawan by most probably long ladi bendap by March April May. Dan dari mentang lawan we are on the ground. Dari nang lapo on the ground mentah apa is to by most probably lada mau mentah apa ada ayam slap. Tangkum lu hiban slap bro mulai ni. Dari remut kan poi pat sadu telang lalong balik bank pat iki pai bak nang sasong sini. progress tri dan marketing tri kadiban long kababiang. Nah kalian tuh ikut dia. Dari matadang pembet yang kalian kasih dan check throughout ini. Gano-gano ke Bangilap sumber kata dengan certify ini.
Nagangila ang kaway sa mga ngarap na piro sa trucks kan. Heavy load naman kani kadai ang RRA yung guidelines sa PMGSY roads. They are low volume roads. They are not meant for kini kila tho yang ni ba na high whatever na high road iba connection with PMGSY for last mile connectivity kini trucks he kiya na kini kataro ka panti ba lot na kadi kamde ta ba kiya they not supposed to sir. Dia kena ikran. Kena ikran mana bagi mana kena ikran. Tong dia dah bukti. Ai chính thổ đó sẽ cũng bị ông bị này nó cầm ai chính thổ sẽ xí bằng phạt chính bên install nó đúng đúng nào kadang bagi kali ini kitrok ya itu nomor 8 atau 4 lah kecil dalam bagi senang dan juga violent kebetulan saya ini dari kena tanpa jerak nak polis ini sangat nila ko kan tulis di kita sini nila ko sa DC tak kan nila ko kan sa DC office yung even for small vehicles so kan yung pelatang itu report bangin tray namar immediately siya bakan set kila yuk lagi kali kala kabainda balak kala ya rataya tali kan tinggi kang itu por kan yang menurut dia ini kan ni bahasa yang ini kan ini kalau pas sedang siang nengkong benefit match complete itu nih masuk sih kan match rumah ni jat di mana ni sedang di dengan universiti pakai April em kan ni kadai mentau sen we come after we see all these things then you video menit nila kan for the time at least ini professional kan pelak but ini ki truk he kan not di em lele ya begitu ki truk dah atap ya menit ya terus ini nang ni udah spot dah nang tayar orang ni kita bam lu biasa ngadu bang nam mentah sa ngidang iyo mentah em kalau ngomong besar kan ya buat bangkis yang dong ngelak kang kelima ada banyak kang pada yang hane kat masnya yang untung long menyu tang bagelim lah bansya kim lah ada bansya bahne mas sendiri hiban siang pada yo air gunai dos kali itu kan lah ya nama ni kang hajing syam ni truk lagi em ni truk menit sin bala pelak gitu am truk ke badon naden kila ebut teh Ispanan senang ni lah teh kata sekarang banyak ngarang tujuan dengan yang discuss kan semua ya sih yang bangin martang kau nak lihat dulu yang ai kopi nasional ini tu ada sih banyak ai kopi nasional marbut sih lah keren bagi orang taksna kan ni taksnom lah kang hiru lah sini haban training masuk kan iwan dengan lah ya keren lagi mar menu bala ban sia kan ni tu ni bala ide kan na kan ko bre da kita ra su na pa nang level tech action na kan yang banyak pun ni akan badan kita kiba tendra baik semua mungkin dan kita melong di sen labu dan buat balik sya nomor action kan in the meantime ni solo long anu dari hak itu stop pagi nah tentang makan tambah sedikit mau ini potong tadi slow tarik away dari baterai step 3 wood ada mereka long very slow kata every now and then kita beri call dengan kontri mak tentang apa isi shipang lah step shipang lah spi dan mentah apa menurut support tak bang harus nak pendapat mentah apa nah kalian juga komen sebut kini kita bang pendapat kalian no within the time limit punya extension extension of time kalau pada ada extension pat mentah again extension kalau di valid reasons kan nah tadi kalau kau nak fix kami should be an excuse kan memang kata it's not pelan lah cerita long kata kami benda ke excuse kan maksudnya kalau kata lu video yang kamu latih time of completion dari kata it's your lookout ya plus kalau kata last time mengiwan ru dan mila dari keren di Lando dan they nado to for be almost for being in them maybe we'll need another 1 or 2 months dan mentaling nak pas ya kata ru kali dia like keren menta pada almost for being dapat haduk telang dia kan kata tekla
Kebut sini kan ki nong sini kan. Đây, jadi yang most probably they seek for an extension nak membawa by May. Đây, dan dari mentah dapat Miru melak menghadap. What is the reason? Pelan. Anak pening melak. Jangan. Kepening kemparuan ke kepening. Kepening kemparuan nama lagi. Nama apa? Hapur pengiwan inspection last time day. Jadi orang kini kat kumpul waktu tu jadi hadu penai mak. Januari ni, Januari. Atau Januari. Dan dari orang ba most probably by March so ngin melak ban pendep tambah linguistic extension maybe by May or something lalangan makanan. Dan mentah pe lak poi May. Dan dari hadu menaruh depan. Naik perlu ke slap nak itu. Nanti dia slap dia lah dia. And but still long January then February March then April udang sedang ribu slap the whole month. Tu ke pelan tu cakap. Em long kita awak palat kita persang. Kami isu ban persang nama kami persang dari itu for inspection bagaimana mungkin. Hatu kopor kan kata ke oki bangin persang kadang hap ya transport. Dia mentah apa lah. Extension dulu lah. Matam lah. See you should come up should. Yes. 6.5. Yes, I got it. Alat kadang kami asang tempat belum tapis. Baslam tika slam ka meteling. Emang kalau ini kan long why wait untuk mentah teh. Insya ada benda tu. Okay. Long kami kin long ni. Maka tu kapur lah bu FI whoever. Mau boleh menteri kapur ke January. Dia wala kataru na the last time one inspect ni orang most probably January minum that maybe another 2 months extra yang nampak. Kan kata we well past that extended period 4 dep. Kami tak kena ngomong. Sampai happy ni. Nampak itu bahasa dia ang cuma. Dia bahasa kemat hilong lada by me lak ben pendat min sekala. Okay. Ni target di ben pendat by me. Kita target ni target di pendat by me. Kita block topping. Long concern juga kelihatan ke block topping. Jadi ki drain ki elak di ban tray korba slap road lada ayu. Korba ayu datang batang ke block topping ke long I cannot commit na marba. Nanti deh, belum syak di kali he. Tentang plus 2% yang punya senang ru. Kamu kali he kamu dah banyak di bentak deh. Kalau itu ku arteli gitu, kemud nomor lek nang kena. Lek lang nanti ru deh. Lek lang. Sinong ko ya ini pat mo warna ko low masuk kan. Otherwise kan lek sebab benangnya gitu. Kalau ada khang buat ke bong ngi tri lang ta. Ha ji berbenar ma kata cuba doktor pun ini minta siang tengi benar yo. Tapi su khang bang nai ji duk lang bakrang ni tambah siang ma. Siang siliang lai te kali benar. Problem kalah kali. Lamun Tempat koordinat bahagi ni. Hoi, ngan le gum le rang basnong, nong no mentahi, jadi ni kita try pelan. Bakin ong jadi tay traffic, ladai bakin siang, kin ong itu traffic light. Tum ta kan. Senang ba yu tinggal ong video nang mu ila ong kan pulet ma tam le le. Hoi. Fi don nomor jong ini apa menteri kontraktor, batang tu po bakti pilih menteri ni. Ke koordinat. Tum ta. Moro bertip sinong sok tengi don. Pak nong le Ka information ke benwan na. Ada warna gini na side kan. Ma. Amba kaya bini imo kini sini bapak janmi tempat kena sekolah. Tikap kini yo kali sustain pada yo kali. Empat itu dah. Saya payah kini sompro. Nang ni style lap tu style aktif style. Kena sekolah bukan. Lagi full uniform kita. Dangkan pergi dah. Terang pelai. Dia kapal bahkan ni kesulak kami jumpa iba. Kadang jongno wan suka kalau mas sudah aman. Ini tak bos ni. Imta pang storm ru lawan dikili bawa kita pang rumsya. Payah sedang. Tinong kapang ni rumsya. Payah sedang. Dan itu ada seorang itu. Problem jong ini ni kita sepoi bandung proses entah ni. Kadai ba mdei tu tengah por fitri. Amdan ko coordination le ka por ba film siang ru thikang kan. Kemudian ke sini, nung tray tentang sepongut, sepongut tray yang tray, kapat buruk sini. Kabah memir begitu kat praska, pat hiar bat ke buruk sini. Pangkat kami.
mentah ni long komentar ni dak kira begini ni kadang orang itu lang bagas nong kita bisa teh banyak wan teradap lah syaru ke kasur ke terhek ni kamdi banyak Aku coba apa kembali ke musim. Walau ini Insya Allah kalau ini kiri mentah barang sana even dalam adab nang bagi ni dapat di ai kopi kan ni kelapan mentah kelapan tip satu harus segera session ni kelapan mi ke order ni dia kan ni dapat pi pass on sing ki nang bagi ni kita kadon kaan kan itu kena keren tu dan substansiate masuk sini nak macam kada satu Layarap talong. boleh no kayu ni kamar mentah aku history tu kan So sabi mentah by day ba. Ako ba kisang garong pila ban khang. Ini engkau ni siapa? Kisang rong di Nah, bom sengrong ban khang tu dia pangdak. long share long sedikit boleh maka macam dia keren apa orang tu por history tu tu ibu don ni khang rong tu pak kamben ko coordination di sukan Henry ko bolong mentah bang isyam ba ka jintri ka mesin ka kham slam man yo betai do berita. Bolong mentah kan kan. kali he te kabahay bala kalian jom fi ko ni te betul ayu kan nama ka kentut ka district riboy bagi is council district te kini lagi hak apa jom pe jom DC te ki SP concern apa jom ni ki district ki ong bunda nama la dam dei ba ayu lang em kamlong te kabahay bala kalian jom fi ban ong ye ka baden riboy nang te nama la dam khang na the kini ki pulit nang ni tentang ki kali bawan na the ki lapoi hane fi te tentang ki banok na ni ro ki tiba na the ki ong bunda te ngom ba ya kan ni khana madam dei ka kam jom no body ni somebody tengi ku kinong hi ngom ba kumafi mal ye ka bahaba kin ayu kan ni tenang bana siaw na pori boy kin khang ikli ban ban kiyo shane uban ni ban khang bandam sya sya makin ni kitrok ni ki ba pelai men met kide sya kali ba bon sya bat kan sasli ka jung trai yang tak kayak ngomong deh we just need an order teh to dah kalau kami ke ketua gong deh umpan nafsu ke district administration yang ladang ketua otomatik lawan tambah kadang kampung sudah sebut nama buka hub kedikoi di si stasiun. Tunani udah apa khang rong ki kali ki dia te kena ban di ta namun ai ketua kamu kadang masih orang bunsin ada dari Ipan makin ni deh hadut mentah ni di bekamdan ketua keti kimnut ban bat nomor ba kamdan ka mau order kan dan dari nak ladang ketua dapat Ipan masih orang baik safuan baik dan problem kan Mereka terus kebayar untuk tu menmiat orang kat arbajir senang tu. Maki sinong ki thau te benong benbu volunteer berbuat sebelum lah ni ba dong benbu volunteer nasional kamdi kom hira bahar kan yom la biang te yom la biang sisin mesin ya ka anya ti yom la biang di marka kam menmiat menyong bo penting ikha dan ki biang ya ka boy ke sini da sini biang ki biang ino ki di ki polisi ki badi ni am la yo ngum de kalau lalu gini lah Kadi bekas Islam kerja kan? Ni Islam rezeki. Dulu protokol lah, dia begini sedang nak begini. Dia berdoa dia keren gini siap punya kau ikan.
Kali melak syuk kali. Melak merepair yang ni mau riamah mana kor marbangan itu swan slap lah kem tu. Long balak kita tor long hamsilkan sebagai itu kali kemarin. MG kontraktor dalam dia ulah buat iban pulau Hamsul tu nong nomor populi ulah le kan ka WPM ulah le kita mau repair populi la samsin lah repair. Reventar buat ini le anu pernah implementasi lah club. Kalau kaya kan, ayok lat kan, mentangnya persian ya apa sih bah, tangsu ailat kebeneng hingga sedang baik. Berapa umau korong itu apa yang lebih tinggal. Mungkin kita mungkin mesin, benda bahas yang berumah, yang beru telah rang telah liok menteri, ni mesin long kasliam tu terkadau long stom. Ini nak buat cemal pas, sambil lior melak kali suasana. Marki mau lah, arbian lepas, mas kali melak irat, kenapa kita ada mencari? Ang kerpat kena ling jung senang marngi sak sini stuk jung buat kontraktor dalam dia ulah buat hiban. Dep dengan apa? Kerja apa tu? Sisi keliu mau repair yang Pasal kau baik tu orang mana mah. Sekejeng kang kali he sebut kang tang mentah dang tray ni hadu hadi. Kali he lentar ke tinggi jangan ni surat ni banyak kali he. Percaya. Oh, kang mensutuk. Kali ke kami surat nak bentar banyak kali he. Kani ka sih ke bana po jong nadali an arabi ke ba ai skim yang ni surat. Kang kila kalau pa ba yakini kita surat ni. Kita kita ngisna design tang nak bentar ki kita truk tu baik market yo na yang sasam ni dah. Begitu tu. Ini kita he tekin dia banyak. Lain pergi. Oh, lo tadi kata syaka bu. Masuk tu kalau Jadi lot dah. Tangki baret kita kan kali di basting kalau pergi strong miok tu. Suku sama miok organ. Mari yo donong yo nong dia ni. Dia wes entah bakang susuk. Anda lah miok organ penjar miok. Tengkit jengkit. Ini kesoi miok syuk asnam. Wang istri dan tiba kit truk. Ini truk truk dia. Yarap asnam cang bandung. Kita bangkit you. Mas ada dulu ni. Super. Kan macam tu kita rakit bekat tu size kim lah hiban kita lah kita tu telong kasurat kasan kan. Này, áo sơ đợt này tụi lấy cái đua bật quay thử chính kiêng một cái để đuổi con tầm to. Kita dah salah itu. Nama karukom repair tu repairing lo kabam bilong kan tu repairing. Last time apa? Kadur ya nung tu dang di balung kai. Ini nung tu apa tu? Karukom repair Sarung repairing yang fikir itu sekian soy. Sa merenjak jengkir. Merenjak. Ini mau seram tu. Tambah. Bagi guys, kalau justify ni bangun justify. Kata kan long nomor long minum lah, we understand maybe extension 1 month, 2 month when you school. Mentah macam extend the suffer pak pak. Dan penalty sih. Kemarin ni kuat banyak rambat pi mentah hadin pelawan jurip ni next camp PMGSY ni. Mulai consider pi batalan pi lap kuno. Te kani ka inspection ke jungi kade hadian ke tu ka first inspection ke bangi wan. Atu poru ai don kat lang bat i MP jungi. Dr. Ricky nang ta lembat ki officials baru hina pok ka PWD kamtam ki bari pej ya ka pi PMGSY. Te hatu kopor ka jinglet kami ke jungi ngilap ba karukom tre kam dolong ka babiang hatu kopor. Te hendai hadian
nang tu kani tika ngila ong hiu tu por ba ngin sawan biang te mentak singi lai penbet ngile ban pet biang ban inspect kom 3 ka progress of work dei hakani kasian ka mamtaru ngilap ba kom 3 kamlong ka ba biang o namar ba hadian bangiyo ru sibun ki complaints na kitiki snong ki ba penyasno nadu nang tina po lumosing motowar nang ta kapoy nong kolo nata nong kolo syaduk sya mau sek khnam te gidan sibun ki complaints na ki tukinong snong khamtam kinong penya snong nadu korkom 3 bat kum juk ka jingsuki jong ka kam te den mata da mata singi ngila ya penbet namar kum ngi ong hi bangin sawan biang te ngi wan ta singi ba ngilap ba kalong syakum tahi te ka ba hakatu ka first inspection ka bangi wan na kaliang jong ki officials ki ong ba da kum nu namar kat kum kapur ka bakiyo kari hadu ubnai January menangani te kila ong ya tu kapur bale se ubnai January ngin mla pendep try kin dokam extra arbnai lai benai ten dai na kani January February March mentala April insyaallah di bendep te kum mangi i menta pan kabubun ka kam kadang sa te kita diki bangi lam re tengila ya kran hida ka basyahi nadu kontraktor nata hadu ki officials na po ka PWD ru ngila penso na kaliang ka jongi mo ka jing bom sohon ya ka rukom 3 bara ka ju opor upat ya ka jing delay amara ba khadu hi ba jinjar di u pat ba den gede jing jurup jumpi ke ika daw sai biki aba kaslam ya gede jing 3 pi ngang ong haji sha long umde ban daw mo namar blai namar kum bangila ekran ka first inspection fi ong kapor kare hau benai January te ki ong nginum la na kum ngin dokam extra skum ba ar lai benai te kila pas ya kataru January February March April te mental ajan pusu benai mi te ajin sya kam de benom ka daw kan nga teng ong la ki ai daw di tangkal lim excuse te ka wei kum bang yo sko ki nong song snong satu kalong bakor kum 3 kalong very slow te kata ka wei na ki daw ba kan ki ba delay ya kan ka PMGSY nang tina po lumusing chiro siya po mo sek khanam Kani surat pala. ka PMGSY kumba PE mene mo le singla manong tang kumba 50% mai pet kumba kalong mene namar kitu kiba ke siang rong ru dang kum tu hi ka babun kadang sa am tu tang ki mau ki ba kidong ki jaka bula det siang ki mau kidong ki jaka ki bampat det ban siang ki mau nata tu ke jingkiang ka ba kidang sedang ban sna te kamut ka tu ka pedi ba kadang slam mo ka rukom trekam kan Tina no rain pin pibu terken pendap no enak so. MP nginum la na kaliang gajongi kalong ban na kaliang jong government ka food ka tender nang ta kalabu ya kapor ki baki di ban pendap te kumbang lawan ha first inspection mo te tu kapor ji sya kumbang oi pi kala di pendap January te kila ong tu kapor ba nginum la at least by 2-3 months extra re mentai ka taru kila kimla ban pendap te mentalingin ya keren yu menta namar ba lawan so slap te slap te nginum long ban siang rong te por slap di kanum long te kumbang kalong hi kamut kadang slam kani ka surok PMGSY ka bade na ti po lumosing syadu po mau sek khanam Kan papai kat no ka kan keluar kan no. kani ka di 6.8 crores Umalong muntan kalian sopi atau pindi persone am sarkar hawai de ba kan namar ba ngi jing 3 ru kaslo ba MP ngila pensko ya ki officials juga PWD ki badon lang mene te kontraktor ngatai play i ka jing jurup ngi mene te henry hakini ki singi da singin se kendo mo ya PWD minister bat pan pensko ya kini ki bro ki jing mo ke rukom 3 bat ka jing long juga implementation habi di ka PMGSY scheme Ipag ba mne kirang ba snong ki or umba ikang to linti perbayad perbasas surat tak ki kan habi di ka ta te ka jing ut ka jong pi ka long tak kum ni ngilai keren mene kam dan ka proper coordination mo hapreng na kaliang jong ki ba pentri ya ka surok na kaliang jong ka PWD ban na kaliang jong ka police traffic ka ba man ya ka tu mo ban I know N3 then re jing sha ka jing ikut ka joki bat ka jing ikut joki bat ki ba pentri tu kam kalong batang ka por ba ki tre kam tam ka por ba ki siang rong mo na makan sakta ka surok hata ka por kan I know N3 re haba kam dan ka proper coordination pateng-teng da ki tayo rukim sya banyak kali te kalau ka ta ya kali kawan jong ki nong song situ kan te mending ngilai keren ngilai penbet atu ba ngila ong ru ba mo
Te kamut ka dibandang ka proper coordination apreng ka snong bat petip ya ka snong ya kinong snong nakaliang jong ka PWD nakaliang jong kontraktor bat kunjuro nakaliang jong ki uai naka police department ka traffic ndiat nabi di baka te nei te nakaliang ka jong aru ka show request mo namar ko ba ngis thu long ki pat ba ro kinong kam so thu mang yo so meneru nakaliang jong ki ba pentri tu kam nei te kidon ki cap ka ba ki hapan khang ya ka surok namar ka jing khang ka juki namar ba tu ka surok ka dong kam hadin ma pila mar sendet ban siang ya ka da kum nung no ka don ka kapur ba mla ban nyat wut ya ka kali lada kawan lada mar sendet ban siang ka ya ka kali ka bot ka dong scam tu surok bat kan sa kho no kata di ka we na ki daw ba ki ai mane te nakaliang ka jonga le semon maneng la ong ba da ka don ka jing siang rong ka bot kin pentep in advance haswa jong kapur sya ka snong khnang ba snong ka diop na petip iki kinong snong satu kan mo khnang ba gila ban khang ya kali hai ti po khnang ba kasurok kan pa te ka jingkarpat na kaliang ka jonga kalong ban request ya ki pai baru khamtam ki ba mini di ba kinong snong ki ba penukam itu surok i te bakin ya burom lang ya kata bat bakin ya isya khnang ba ka surok kan ka ba paพี่อาบิดีแบบกันนี่ก็จริงเป็นสลัมแบบกันนี่สุรกมั้งอาจิชาก็มองมันเนี่ยเข้มได้เป็นดันดาวพี่เช็คไว้กี่จักรเลยเช็คดันชิบุนกี่ดาวกี่แบบเป็นทุดอีกสุรกกันทันทีอาบิดีแบบกันนี่สุรกกี่แบบปะมาวายเนี่ยกำดันจริงกำดันดาวเป็นทุนประคัดพี่นาดูมั้งวัดนาดูกินนองชงชนงกี่ตรีลังแต่กำดันก็จริงเป็นทุดอาจิชาก็ได้บันสเต็ปมันก็กำอาจิชาTenri kumba kalong kini kijing petri hapo mulai kamtam ke PMGSY pan na without any reason kan kamdan daw ka Islam te kata kari ka ba long le se long pelingo mo le se kui jaka te ting dang don no nong pendik na ni tai yang ni lim don mo trilang ke bors nong ka trilang ba kini ki ba pentri ya kini ka surong le wala kataru kadang kumni ka dilia mo te dong kai ka ba le se nakaliang kitu nakaliang sarkar ka ba hapan pakat ni ya Pasaway rupat na kajing le inspect jong imane kaway ka long ba ngilap sibun ki kijing deko mo kijing bampiang te ngisnat nomor beri iwan yoi pat gi laong ru ya ki bari ban pej gani bagi long kamban rectify batun ha ya kijing deko bagi imane kan jadi ban kesuruh